Shalom, selamat pagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan siganu pari batta bani panorang sugot nyarion pasadahi tawurta martonggo mahita. Terima kasih puji-pujian may sombako nur nami bamu Bapa. Bani ganupan diar layakmu natongtong ipatalarham marhitihon ni pambahenanmu ibagas guluh nami. Iparmudu-mudu iramot kon jana isarihon ham doha nami. Alani ay bani panorang suguton pe mangelek kanami hubam marhiti hatamu torang ham ura papikiran nami Tuhan. Ase ibagas sa ganjang nyarion totap ma goranmu nama passing in ipapuji-puji hanami. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tongko namion. Amen. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Nabu isisihan namin marhiteo ni channel YouTube on. Regapan sigano pari bata sadarion Jumat tanggal 22 Desember tahun 2020. Tersurat bani buku Heber bindu 10 tolu ayat 15. Nama katahon sonon. Anjaham marhitehon sima galangkon hita tong-tong bani nebata. Galangan puji-pujian Aima buah ni bibir na mangaku goran niin. Totu mardingat dohita sanggah idilo nebatama Abraham laho manggalangkon anak ni si Ishak. Gabi galangan bani nebata. Tapi bani bulus ni hurni bani bagal ni hapor sayon ni iberene batado tene nagabe galangan si galang koron ni Abraham ubani ne bata. Artini lang saut Ishak igalangkon ubani ne bata. On aima tuduh-tuduh bahasa bani panorang ijia pe agama naligan sirsir do sidea manggalangkon anak ni ubani si sombahon ni sidea suku-suku ni aima maserajol ma manggalangkon anak ni ubani si sombah-sombahon ni nalapetottu adong haguguhon ni nalapetottu boy paluah konsi aima halani biar ni totu bani panorang on anggo manggalang mahita homani kira-kira galangan ahama si galang konon tahu bani ne bata adong diba makatahon tene manggalangkon sinadongan ya manggalangkon secara materi manggalangkon gogo pakon nalegan bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu na perlu bata aima maningon irusihita dulu masihita maningon manggalang jadi galangan na yondoskon hita hubani ne bata aima iteta martarima kasih. Suku-suku ni aima buido nani das galangan taay hubani ne bata anggo mangingutkon ajong-jongan ta ilobi-lobi ni ne bata totu langdas galangan taay hubani ne bata halani butak jana pardosa do kita halani aima ibagas na manggalang kita na parlube sa hali maningon igalangkon hita doay marhitihon ni motivasi na bersih. Jadi motivasi ta law manggalang hubani ne bata aima martarima kasih hubani ne bata napaduahon manggalang kita aima manggalang marhitihon anak ni Tuhan Yesus Kristus alani doma ibere dirini
gabi galangan na mapasing bahen tubus dosata. Ase pitah marhitihon Tuhan Yesus dohasa, ase buhi dahas jana ase pasing galangan ta ubani naibata. Jana bani panorang sonari jenges do anggo galangan ta tiap hari minggu ay igalangkon hita hubani naibata. Diardo homani anggo mangurupi hasoman nama sombu gabe galangan ta hubani naibata ay. Diardo homani anggo lau hita hupanti asuhan, sonay do homani age hupanti jompo, gabe galangan tama ay hubani bata, diardo ay. Diardo homani anggo manggalang kita, yurupi hita, asomanta na hona bencana alam, buhay do homani ay nagabe galangan ta. Jana marhitihon ni hata ni bata na das bata bani panorang sogoton. Galangan tape marhite puji-pujian ay mabuah ni bibirta. Ay pe maningon do gabe galangan puji-pujian maay. Gabe galangan tamaay. Laho pasangap kongoran ni bata. Artini ay maningon mahape sa dalan. Ahan na ihapor sa hita. Na itutapkon hita ibagas urta. Pakon pangakuanta. Jadi mangaku hita bahasa naibatado tongon adop manramot kon hita. Sonay ma ibagas parguluhan ta si gano pari. Marhitihon ni pangakuan ta ay gabe luar matongon pemujian humbagas uhur tanah bersih. Bahasa tongon ibagas sa ganupan pemujian taay goran ni Tuhan ma natotap lambin marsangap. Jadi yurupi hasoman pehita, idehon hita penamatin, ijalohon hita penamadear, patubuhkon pemujian maay bata. Jana lambin ipataridah kon hita ma ibagas uhur na megah pemujian tahubani ne bata. Jadi taridah maay ibagas ibadah mingguta, ibagas rumah tanggata, ibagas iaran parhorjaanta, bahasa buah bibirta ay ma hata atape sahap na tetap makorhon puji-pujian bani goran ni naibata. Ase sonay matongtong ipatalar hita ibagas ganupan pargun mitonta ibagas ganupan padalan ni gudukta si ganup ari. Gabe galangan puji-pujian matongon buah ni bibirta. Bahen hasaksianta pasal abaggalon ni kuasa ni nebata sonay age goran ni nebata na mapasingin tonga-tonga ni parguluhanta. Amen martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong Bapa. Asi marhitihon ni parsahap nami, asi marhitihon ni pandudingon nami, asi marhitihon ni pangakuan nami. Gabe galangan puji-pujian maintongon bamu marhitihon ni ganupan pargulmiton nami si gano pari. Kasi barang ahape na sinahapon nami, barang ahape na ihatahon hanami, barang ahape tongon Tuhan na ipadas ka namin. Gabi puji-pujian na makorhon malas nyurmain uban nami. Sonay age bani hasoman nami pe. Bagas Kristus Jesus Tuhan nami, jalaman nami rapakon tonggo namion. Amen. Oras bat taganupan, selamat pagi. Anduhar matongon, galanganta, galangan puji-pujian, bani goran ni nebata, lambin marbagal matongon, ibagas ganupan lahwanta sa ganjang niarion. Shalom.